Šuto desni. Do kraja, Marko, do kraja! Evo, vidite kako to... Koji treniraju, mogu reći da su treninzi zaista dobri, kvalitetni i vrlo efikasni. Evo sada vidimo jednu demonstraciju. Maksimalna koncentracija samog demonstratora. Što će kasnije uslediti, koliko sam upoznat, jeste da će glavni demonstrator u ringa pokušati upravo da najprostije nećemo da kažem da krkljenom iskrivi koplje koje je upereno u njega. Da li ćemo vidjeti? You